tu na hian karil ru ti boy deuh tu le ti hriam deuh tu chu nurse hoin zanlaya doctor te emergency po an call thangam lawa khatia angte ha nei re reng su achang chuan message min lo thonang che ten ti tlata an thon ngam lo ni chumi wang chuan incident tam tak kan nei to chu wangin doctor zong zong te clinical thok zong zong te puin hi kan hriat apoi mo em a nurse ho ina ko ngam lo doctor ni te po kha tlom ngai na kan ti na nen khan in person em ani ti kha kan hriat apoi mo ani. Our chairperson, Dr. Zoram Thanga Zadeng, Director, ZMCNH, guest of honor, Honorable MLA, Puttivi Silal Vensunga, Advisor to CM, Dr. Lili Chakchua, Project Director, MHSSP, Professor Zorin Sangi, Registrar, ZMCNH, Pulal Tanpuya, Director, Higher and Technical Education Department, all faculty and staff of Zoram Medical College and Hospital, new graduates, parents, and everyone out here, good afternoon. I'm very glad to be present for the college graduation day for the batch of 2020. Though the batch was admitted during the difficult period of COVID pandemic, you all have managed to complete the MBBS course timely and with flying colors. I congratulate all the new graduates and their parents along with the faculty for achieving this feat despite the testing times. Till date, yours is the third batch graduating from this institute, and I hope that the number of students graduating from the Lone Medical College of Mizoram will help improve the goal of doctor-patient ratio in our states. Zoram Medical College and Hospital has grown under the aegis of Health and Family Welfare Department in the last 8 years after its foundation on 7th August 2018 with MBBS course and now is a postgraduate institute. I'm very glad to see that ZMCNH has gained the status of PG Institute by starting PG courses in 5 departments that are anesthesiology, general medicine, general surgery, obs and gynae, and pediatrics with 2 seats each, and 9 PG students have started their course from December 2025. Till date, 189 ZMCNH students have completed the MBBS course with internship, and this batch, 96 students of ZMCNH are graduating. I'm informed that currently 494 students are pursuing MBBS degree, 8 students are doing MPH degree, and 9 PG students are pursuing their MD MS degree. ZMCNH is acquiring yearly renewals as per the standards of National Medical Commission and affiliation renewals from Mizoram University. I believe our health system to become more affordable. Hence, under the Mizoram Universal Health Coverage Scheme, we are trying to bring healthcare more available and accessible to the people of Mizoram. Today, we have inaugurated the CT scan, first of its kind in Mizoram state, to make diagnostic technology accessible with the skilled health professionals and accessible diagnostic technology for all the populations. I hope that we will be able to tackle the major health problems within our states. Dear graduates, as you will be leaving your campus with the degree, you will be preparing to practice medicine and even further studies. All of you should be conscious that the noble profession you are dwelling into, patience, trust, and faith will be bestowed on you. They will entrust their health in your hands with expectations and hope. Hence, you should practice by applying your knowledge and skills to restore their health with full responsibility. Being the generation of new millennials,
you are more creative and well-versed with digital technology. I encourage you to utilize your skills for innovation and take healthcare to next level, work hard, surpass your limitations by lifelong learning and develop your specialty with professionalism and ethical conduct. I hope that the doctors who are graduating today will bring laurels to their institute, states, and country by their dedication and commitment to their profession. Mizo tongin tlem kan soi belanga. Voina hian nu le pa local zong te khungai takin inding lok tiang. Long om le mai an tan tu tin veng tiang ule lo ule. Ni kum khan graduation day kan nei lawa. Nu le pa intel khomin voi tam tak ka office an lo kala. Poisa ai in sen so don poin ke maning kanon thok kho manga kan fa ti tan graduation day om lo hi kan ngai ngam lo nian ron ti a amai ro chu college lamten har sat na ing mon ne vain kan ne the talawa kumina nu le pa ti nen graduation day kan han mang the hi alom om ka ti in a hlua nu le pa te po an lom hle in karingani ti chuan graduates te hne na hianin thu cha tu cheu kanaya in zirdon khan Mizoram Sarkara born year nei turin undertaking in Saina chu in born year a chuan Mizoram Sarkara kum ni chung atul ang anga doctor na born year ta na thok turin in India chumi wang chuan in fee te kan wife sa te chuan in fee te kan tum sak chewa ni kuma khan kan buai em a kan pi chi te tuna po hian som chuang dai mai hi arwak le to ni zem ani chematangin bonier ti tur te kan han recruit dona un regret zela har satna tam tak min siama tuna point explanation call tam tak kan neya bonier thok du lo te kha dan angin anin tia mangin poisa choi turin lekha kan thon chuak me kani chu wang chuan in service te tuna hian Mizoram Sarkar in duat takin en kol chewa hostel nuam taka ada chewa tin chu ba ka chuan in fee in zirna tur fee a choi sak bok chewa chutia ang chuan Mizoram a mi puiten nang ni service ka an ma mo ve khuna in intiam na ang nge khan tlan chelo turin ka du chewa he in or taking khangun takin kalau ngai tha kalau chiar chuaka heng zong hi in zom chuan doctor thatak mai in ni don ni ti kha achiang em a voina in thutiam te kha soiral mai lawa atak taka in han ka du ani ti chuan he khove la lo chang kang zela zirle chun zom du tan te po eng subject nge ka zirang in ti hingun taka in ngen in enanga ya tunlaya chuan he PET scan te kan han nei dona han nei taringotila tuna hian nuclear medicine doctor pakhat ma kan nei lo ni jaika project a chuanin PET scan khol kha nei tur kan ni ta a chu wang chon kan zir lai tur te po hi kan than thia manga ya tin robotic surgery te hi tuna hian ka introduce kan tuma ZMC a hian mani lok khan mi pakhatin min ron vir ti chuan ZMC director Dr. Matharanena ka refer ta a anin biak nakal zela chuan tuna hian thathum thali vel lek nuwa chuan robotic surgery kha a machine kan nei dona Dr. Thiam pati training to kan neya chung te chuan changkang takin mi te anjai ve the to dona ni tin sarkara na kan han recruit dona kan nei tlem chu anesthetists te hi recruit tur kan hulawa kan give up to patuna hian achuak thar pahnian lo oma kan chel bet tata intan advertisement kan chwa don hundanga local to su kan ti topani tin microbiologist te po recruit tur kan huzo thin lo biochemistry te po department a te po recruit tur kan huzo thin lo
จุดอย่างจุนอีวังจวนอินซิร์เลโดนักขันมิโซรัมสุรคาระเฮียนถกโดนตาอีละมิโซรัมมีปุยติตานเฮียนเอง subject หิงเอกกซิร์เลงตีฮีงุนตะกะอินไงตัวง่ายอินกษยาอินดูซงซงขจิรริงดลวินมีปุยเต้นอันนิมนานตูร์ขมีซิร์ไลตูร์ค่ะอินทันเทียมอปุยโมเอ็มอินกษยานี่ที่จวนไว้น่ะเฮอินจะไว้เฮียนินดูสักนัสังเบอร์กันหลานตักเมวเจวะนิกุมาคันด็อกเตอร์ปักวากันรีครูดา ZMC จังคันเองมาจัดค่ะอินรันทิ้งชาวอินเสียนปอฮีอินเอคเดมิกปอฮีอัจฉริยะนี่ที่อาเซียตันนี่เฮลายาอิน assistant professor ปักขัดอุดัยปูรซิร์ชวนก็สอดไม่เกี่ยมันนาวนี่วางินมาเตอินซิร์ไลคังเออิงไงตัวเฮียนZMC อินซิร์ตีดานฮิกเตีย ZMC จนซิร์ตีนักการเป็ดฮัลลุตุกะเองเก็บฮิกันเป็ดชาอุดัยปูรกันซิร์ไลจนเกี่ยมันฮิกันอินซิร์จบตักไม่วันนี้ที่ทูเตสยาอินวันนี้มาอิน faculty เทียนอันตัวไม่บ้ากะเจ้า teaching ชัดเดียวอันเป็นเจ้าทีนนิจินาพุทธิบิเซียนอัศยังคันมิโซตรงไว้เลยฮีด็อกเตอร์นานินอินซมตัดวางินด็อกเตอร์นาอินทอหุนาโปตรงไงนะริงตูเด็กคริสเตียนกันนี่นะอ่ะมิสชันนารีนะอ่ะอินไงยังไงอะเอ็งไว้เนี่ยมิโซรามาคันมิสชันนารีด็อกเตอร์เตอันเราคันมิสชันนารีนัร์สเตอันเราคันกันที่จวนข้างหูคันมิโซรามาชิเซลนะอันไงปุยมัวจู่วังจวนมิสชันนาอันนี้นั่นรอนทอกะอันตรงไงมาตัวน่ะเฮียนการิรูติบวยเดียวตัวเล็กที่เชื่อมเดียวตัวจู่ nurse ฮวินจันลายะ doctor ที่ emergency ปออัน call ช่างมละวะขัดยาอังเดียในเรื่องสูอาจารย์จวน message มินเราทนอังเจเตียนติดละตาอันทนงำเรานี่จู่มีวังจวน incident ตั้มตักกันในตัวจู่วังอิน doctor ส่งเต clinical ถกส่งเตปุยนเฮียกันเชียดปุยโมมา nurse เตเขาnurse เขาอินักโกงำเรา doctor นี่เตปอค่ะตรงไงนะกันตีนั่นเองข้าอินเพอร์ซันมันนี่ตีค่ะกันเชียดอภัยหมออันนี้ I conclude my speech by wishing you all success in your future endeavors. Thank you.